Rani vami wapapale chufengen kremi sefen non ekeweren aro waikeki pwe epwe tika ubutongeni furry eu minafun sokkun lesen pun mochen alisi kich ekkei on Facebook ika wanachi radio station on Chuuk mochen alisi kich ekei lesen rapusin alisi lon manawen ikapwe ami oa osiningeni at radio station nevan opochemeni ewe tona faniten Charles Stanley wafen afowu ekkoch kewe afalafal faniten at station iwe furry ekei lesen iwe sa tongeni etiwa lon ewe post service iwe ngangwa kutta ai copy iwe nupwen wa aneani ne baiben nesesor wapan anea ewe lesen faniten ikene iwe ekei lesen rafokur alisi inapata uamutin upupatongani wato rech pwe upatongani alisi chingene chanchu krene ekei lesen rafen pusin alisi seni ewe afalafal Charles Stanley ewe senior pastor non ewe First Baptist Church non Atlanta Georgia ewe lesen faniten ren pasa longan at nuguruk esap mokutukut ewe longan at nuguruk esap mokutukut ewe wakasin amaklan pukeni pru sapune me unugat wakasin wanu pasa Jesus Christ usun wetuk nanu pwan ikene pwan tori fen notuk ewe lesen mimaklan fosun merga nge uputuk anea lon fosun Chuuk uputuk anea o afowu non eutuk fansong ika warai mistake ikabit ekismen o siwatin obwe omusora itibis upwa tongeni le afowu lon Chuuk ewe lesen apasa non ate fanufan ika non fanufanen ikene family ra mokut chiachi ra toau fesen o atuk naparo ach kaeo sun computer me internet ach pekin kaeo atuk naparo itetan ika pusipukutta ach nukuruk ika nukuchar ren aramas are pisek are wis iwe epotek tur non netipach fanson medicine nge kich medicine sa osupangan eu lenien kinamwe eu neri mi nukuchar ia siputongani suro ya non ekewe marun manau ewe enletin angken ngunuch inai sises ewe paipen pesa pues sises esap siwin inamet mi maklon ewe wakasin faniten ikene ipru sapune meudugat wakasin wanu renat siputongani kutta at sip lon sises iwe sipokonom kaeo ion sises met ia furry o usun en angang sokkun en angang son sapuneu wakasineu pweringeri kich pues Jesus Christ ikot seni tuk nepoputen imi unusen kot imi unusen aramas uputiu seni yemen fapun esap motori yemen mwan ewe baiben pasapwe Jesus inai ewe Christ ewe Messiah ewe chona manau yirepengis manau sefen wirin udugat ren Jesus known ewe kot mi manau o fokun ichak ewe an ngeni kot amaklon son sapune me reni woksin onu Jesus punuwete tip kapasin o suni mima klonewe testamentin no awe wetek ekeo kapasin o suni mima klon pukenai sea sapu nime me unugat usunitek pon kich Jesus mior an memef o kich miorach tuvitin mefi metot miorach memef mi pon war mefian Jesus mior mefian ia ketsu ika ketsueti kewe aramas minom lon chupung mereti beta ia mefian song lupone kewe aramas rafuri met mingau met tipis nonewe iwenfen iwe atian nonen manau sefen senivero sises okufu mero o mi chuen manau ikene
sises mi tuan manau I kinai. Sokkun kot esa fokkun tongeni siwin. Lupwen metotun fanufan ika aramas ra siwin aramas ra poputele feri ekkei sokkun ika ena sokkun iwe kot epwachak panuweni metena ra feri ika aramas ra feri yen iwe kot epwa feri enan. Enangang epwa tongeni fiti met aramas ra feri. Nge fanson menisin kot mi tek uren tong, mi uren chen, mi tongei kich, mi cheni kich. O mi urusen pin. Sises mi uren tong, sises mi uren chen, sises mi pan urusen pin. Ewe tek sises siya ania usun non baiben. Fokkun ewe tek Messiah siya tongeni turutawan I kinai. Ia ka kunuro ian nupwen toruk osugosug non manawom. Nupwen ka cheri osugosug, nupwen ka tolong non fanson afowu osugosug. Ia ka kunuro ia. Epwetuk war fanson afowu me fanson osugosug non manawat. Sisap tongeni op seni osugosug, sisap tongeni op seni afowu. Sipwe monote ngeni ekkei fanson repo fokkun tek tori kich non manawat. Renat kaeo usun sises. Wese niyan sises. Fokkun ijek at lenien op. Fokkun ijek at lenien kinamwe. Esap fokkun tongeni siwin. Iwe ina lesen fokkun ataparon netipe puna chebangiri kichwe. At lenien op. At neri mi nukuchar. Ese nom ren eben aramas. Ese nom ren ot pisek, ese nom ren ot wis, sa wiseni lan manawat, at lenien op, lenien kinamwe si potongeni kunuro ngeni, afis pwe at samos sises. Si pwe kunuro ngeni sises, si pwe kun ngeni sises. Pokiten at lenien op. Ewe esa fokkun tongeni siwin. Ewe woksin si pwe niweni, lan pukeni prusa punegon meurugat woksin. Wanu basa. Jesus Christ, ausun wete knano, pwanikinei, tori fenota. Kilisou rena lesen alisi amo apanadisuk. Iwe sipo panchufeng en non ekkei fanson wat po sipo tongeni kaeo ekkei lesen seni wet on afalafal Dr. Charles Stanley. Kilisou chapur. Ore nom.